page 190 et 191 ka Tafsir al Quran de Surah 9. Yubashiruhum hino humpitiraɓe hino weltiniraɓe rabbuhum joomi maɓɓe birahmatin yurmede minhu immorde ka makko wa ridwanin e yarluye wa jannatin e aljanna lahum taw hinodan ɓe fiya e nder aljanna naimun nema muqimun ñiɓuɗo khalidina ara ko ɓe luttinteɓe fiya e nder aljanna abadan poma inna allah anden allah indahu kaka makko ajrun jodde azimun mawnude. Ya ayyuhalladina kono heɓe amanu gomɗimɓe la tattakhidu wata on jogito aba'akum babiraɓe momɓe wa ikhwanakum enene gotoɓe moɗon ɓen awliya awel diɓɓe in istahabbul kufra so tawi ɓe suɓi ke keferan kako ngu alal imani e dow gomɗimɓe ɓe fi ko ɓe nene gotoɓe mo haw keɓe taw jogoɓe jatigi hande kadi oman yatawallahum kala welduduɗo e ɓeɗo min komi moɗon ono gomɗimɓe ɓen fa ulaika humu zalimun aray ko ɓe woni toñuɓe ɓen. Qul wi'u in kana silatike aba'ukum ko babiraɓe momɓe wa abina'ukum e ɓiɓɓe moɗon ɓe wa ikhwanukum enene gotoɓe moɗon ɓe wa azwajukum e sonnaɓe moɗon ɓe wa ashiratukum e gorol mongol bi ma'ana musidal mongal wa amwalun e jawle iqtaraftumuha ɗe ɗaɓɓuɗon faggitiɗon ha heɓi wa tijaratun e njulankako takshawna ngu faggitiɗon ɗaɓɓuɗon e takshawna ngu huluɗon kasada ha bonugol muɗum wa masakinu e galleli moɗon koɗanɗe moɗon tardawna ha ɗe welayɗe on village mon labaɗi si tawi ko ɗi piiji kontaɗi ɗo ahabba ilaykum ɓurani on ɓura yiɗede e jungo mo min allahi di allah wa rasuli ene laaɗo makko on wa jihadin e haɓɓugol jihadi fi sabili fi lawol dina makko kan enele fatarabbasu haray habbite conséquence on haray habbite tikkele allah nder lette allah ɗe hatta ya'tiya Allah ha Allah adda bi amri yamirore makko nde wallahu kanko Allah la yahdi o fewnata alqawmal fasiqina yimɓe fasiqiɓe yaltoɓe ɓen e doftare. Lagad nasarakumullah ɓay ɗon andi gomɗi Allah walli on fi mawatina e nder nokkeli ɗu kathiratin ɗuɗuɗe wa yawma hunaynin ñande hunayni men kanko Allah o wallu on nden ñande gere hunayn. Mo mari qissa mo mari histoire o nodda ka numéro téléphone je 628 60 5309 même numéro sotelgi Cellcom Intercell. Ida ajabatkum tumande hawnuno on gomɗiɓe ɓen kathratukum ɗuɗugol moɗon sikkuɗon ko ɗum folinta falam tuguni kono nafana an kome moɗon shay'an hay e hunde ɗuɗugol mongol wa daqat ɓitti alaykum e dow mon al ardu leydi nde bima rahubat hore ko nde yaaji kon fof thumma wallaytum refte huccutoɗon mudbirina kondugoɓe thumma anzalallahu refte Allah jeppini sakina taw deƴere makko nden ala rasuli e dow gom nelaɗo makko wa alal mu'minina e dow gomɗiɓe hedditiɓɓen wa anzala o jeppini junudan koneli lam taraw ha ɗi on sutaki wa addaba alladina o letti ɓen kafaru yedduɓe wa dhalika ko ɗum ɗo jazaa'ul kafirina woni jodde heferaɓe. Thumma yatubu llahu refti kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo jaɓana tubu ye min ba'di dhalika ɓawa ɗum ala man yasha'u e dow moydi jaɓande wallahu kanko Allah ghafurun ko yafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo. Ya ayyuha alladina kono e ɓe yamanugom ɗimɓe innamal mushrikuna andede shirkoɓe najasun ko ɓe soɓuɓe fala yagrabu wata ɓe ɓatta almasjida julirde alharama teddu nenen bada amim hada ɓawde hitande maɓɓe ɗo ɗum ko fatu makka wa in khiftum stay on huli ailatan basal fa sawfa yughnikumullah aray Allah aldina min fadli imorde ɓural makko ngal insha sihimo fala inna allaha no Allah alimun ko anduɗo hakimun ko ñeñuɗo e ñawre makko nden. qatilul ladina haɓeɓen la yu'minuna tawɓe gomɗina billahi Allah wala bil yawmil akhir wana nyalande sakkitinde wala yuharrimuna bi harmintama harrama Allah konko Allah harmini wa rasuluhu enelaɗo makko on wala yadinuna be dini norta dinal haqqi dina gonga hakan ɗum islam min alladhina immorde ɓen utul kitaba okkaɓe defte haɓeɓe hatta yu'tul jizyata haɓe itta duuti ɗin an yadin ga e jungo ɓe yoɓa sagalle ɗen wamta kadi kamɓe saghiruna ko ɓe hoyɓe ko ɓe wirtiɓe wa qalatil yahudu al yahuda ɓe wi uzair ibnullahi ko ɓiɗɗo Allah eɓe falji wa qalatin nasara kadi wi almasihu mema sella annabi isa ibnullahi ko ɓiɗɗo Allah eɓe kadi falji dalika ɗum ɗo fab kalum ko kongoɗe maɓɓe tum mbiya fawayim ka kondule maɓɓe yudahiuna hiɓe takkidira qawla alladina e kongoɗe ɓen kafaru yeddunoɓe kadi min kabilu ko adi qatalahumullahu Allah huɗiɓe fab adiɓe sakkitiɓe anna yufakun honne
non no be fefindori non ittakhadhu be jogitiki ahbarahum karamako be mabbe ben kal yahuda wa ruhbanahum e karamako be mabbe ben kan nasara arbaba rewetebe ida way kadi yiltindirde wi ahbarahum karamako be mabbe ben kan nasara wa ruhbanahum karamako be mabbe ben kal yahuda bi mana ahbar ko karamako ruhban ko karamako kal yahuda da ko karamako an nasara manda son fami arbaba rewetebe min dunillahi ko hewta Allah wal masiha emema salla ibnu maryama biddo maryama o wama umiru taybe yamiraka illa liya'budu sona be rew ilahan wahidan o do Allah jo rewetedo goto la ilaha ala rewetedo illa huwa sona kanko